him saying somebody the Tvgh side ya yentimi emfa nkame mo de biara da Attention TV ye wo hwe die na dia Tvgh authentic news eno ene ye de ba besom e wo Attention TV so wonu aba ma me da kwa na me wonsam a me de ba besom woni mu se enra ena Miss V edi ni birthday ya na ai oye 23rd June born ena afin so Ghana ha sei akoye se awarija ye no ya tiate sekura efi ye celebrities so ebesi efom ye no mu say no ma ye celebrities ni dia na so no mo munye celebrities ni dia aya ye nta ente enso no ekoso pa ensem yin kire wansa na beba no kai ese aribia be subscribe like na share na odofo bi nsunya ensem den ensem pa Tvgh ewo Attention TV so ni bi enhwe ne ekon ensem ni mu dia na eye ye nuaba Miss V natural girl ai Davi word no and word in the birthday enra na obe posti niama bebre ewo social media so madofo ne enuanom abusia amanfo so we na fine na no when nam so na enua be matadi boy Kofiki nata ono so eko posti niama bi na hwe niama wa church na ese indirect but Ghana for there's somebody say there somebody there oh ye wadwin say wuntimi nka ase ye no obi kan na azem Ghana ni bia te ball echi no wo hwa or ye good footballer and so you didn't go see pitch and so na ye nsem ye life no wuntimi nka ye be kan ma ye be kan de enti no manfo etena se ya hwe nsem ne niam Kofiki nata achwechwe na chese Miss V na eko ede amma no na ezan se wono no ne nsem no hwa edi kan wedi kan aka se enye bone ese woni Miss V kra ebe date na nso no won kan won si studio epise woni Miss V ewo bibi ye Ghana for de enche ne asomutwe won hye dan si ni pinemum Miss V birthday you do so no nyama wa church ni nyina e kire se eko edema Miss V na chese enije ni akono kakra e bata ho na Miss V so e kire mu a wo se wo be me bi asese no wone no ehwibom pa ya enye asemkuma akra ai wone na ehwibom encheye eno wahia odofo papa bi ne dofo bi twotwomucho bi a wono soso obetim de ne nsa esi ne bo akase krachi wi na me soso me ne ehwibom eno nti se Ghana for ye hwe ne nyame bi a woyeye na me ye hu ni se e bi a enti ase enim ana se e adan na abawi woye ne nyame bi se da bi wono soso efata se na ya Tvgh for date rush can also date rush everybody deserves love entina is a Miss V so no so deserve love entina was no so pe obi a wode ne ho ebe bata ne say the Bible kan na wo betimi aye ho namba ako na no na Ghana for ebisa se na entino na se Miss V kika sansemi a na wo pa kire se hwan pa ho asem na work so eye Kofiki nata ho asem na wo ka ne sa na ana ze be ma fufuro bi o wo hye baabi wo hye kona bi baabi kura ho asem na Miss V ka ne sa no de kire se na nwom Miss V nwom bi a wo chroye ya na se wabo a ne din no a eda so you alone no Miss V chemu a wo se sa be me ya wahia no wonu nti ene wo boss a enwom no you alone en se wa wotie title no kra wotim hu se emu be wonsem emu be ye de o se be ma nti ena wo boss a enwom no na ekoma be ma no nti se Ghana for de wo bisa ne se sa be ma no ono ene hwan so Kofiki nata na anaze ye be ma fufuro bi oje baby ompa ne ho ntoma ombo ni din so emfa enchire yenye na ne nyina mu no yeguso edi echire yaso eda fom pa entati akra ne beti aho a ye bete susu na maame da akon a ye te susu Attention TV so he ya ebe krichi ebe peja ebe so twan ye de beba beso se de etie bia na ye toa ensem ni mu ana afi ye kọ eye senior awareja ye esi koso ewo oman Ghana mu ha adwen pa eyiye nanso no ni nyina no enye obi pe ese wode awareja ye ebesi nani so ebi wo hono ma wo behwe ne na oba suban bi pa wodan ne didi a kire be ma no wodan mu no ananse ewo fie no enye asem kuma ebe won so a mema no suban bi a wodan ne didi kire man but ya na mpempi no akoye se ema no ya no edin ema no ya no ye din pa yi eno nti ya na mpempi na ema no de na yete na oba we yesi ene woni suban no ayesi but mema de men are
of few words omun kasa bebre omun nsem ye kakra bi entina ya na enema bi ekoboni ansa na bema bekasa na chese abro so kra age nsem ene wo bekasa eno no wundim ni sai be ya se bi ada na wakasa na sa ada na enema na ekoso na nsem bi ekoso enso no na eje bi asoso dadaada etwem na emu waye be menti won kasa but ema no so de yesuman na akoye te se kraman yehu ya na yepu yehu ya na yepu aha but mema no so de na akoye te se giramo asu no ohu anu webu na ni chiedwe ohu anu webu na ni chiedwe na emu ada obepagya no anaze obekase wo tinenimu akasa na chese ansem no akoye bebre na ye hwa ye fiefie mu na waregya ye na ekoso pa ye ampempi no aya na mmofra no ene kotia wo no mu na afin so se awaregya ye bi ebekoso kra wo baabi na aya na ye ka se ema ni nya abotre empo se bema ne da suban bi edi na enye kra na ema no ene ye hyeda chichi won were pa ye de kire se wo ma wo ho kwan ema ne koso saa na akoye se wono mu eye subordinate ema ehye mema ase enti no eye dan a panini abofra nya asem a abofra ena ye bre na se enti ne se bema ne oba nso nya asem a mpempi no oba no ena ye bre na se ne ye wi a yetu bema ne fo ne etu oba no so efo na aya mpempi asem a mpenifo ta aka ne se emofra ne nti ebewie chi no beti se yesi bema bi e de acid egu ne yere so anase wo de sekan etwitwa ne yere anase mpo bema bi nso ne yere enso so edi ne dem ne nyina no eye awawe mu nsem nketenketen ekoso a yenya da agentena se enka ho asem ema asomdwe endai emma aha na afi nam so na akofa nsem bebre ede aba na afi nso so no bible crampo ekaseti awaregya enso so no sie ka se ye hwa ekoba ne se ewo se awaregya ye na beba na asomdwe beba enka beye se ye betitim na be asomdwe kwan so na mumu no afanu ni nyina no wo bema wani akomofra ne ehwe eho esin se montena enye hwe yesiesi montena enye hwe eyesa na nia wono no di yaw dodo no dakro nyame eni afofie pe na ono efa ne pe aye bibia ense emfata aye no so ya ade a ehuhia pa eyiye wo se empenifo hwe na wo kan ema asomdwe etimi bana ye so etimi etoye na enu na chi no ye ba ye celebrities ni mu a enkrofo bebre no mejeja aware celebrities bebre na ejeja aware obi oho obeka se obi aware a wojaye na ebia na ye sikasem ebia na ye ahonya ebia bema ne ntimi hwe oba ne yi ana oba ne fo se bema ne ntimi hwe no oniska ana bibisa eno nti na awarejaye etimi ba na bisa ho se yenuanom celebrities ana se ye mpenimfo om ye celebrities a omo so mejeja aware no na omo so mo de na ye sikasem ana asam no omo so mo de na yeziga asam ana eyensem bebre na se me bobo a ye hwe ye bra Chris ato Chris be ma 10 gram wotuntum se yo Ghana ha de waji din pa ko amanane ni Nigeria nyina ne yire kra no ware no kra ewo eye Nigeria ni Damilola ono na no ye Chris ato eyire wone no ejai enu firi hono ma kwadjon cancer le wen so kra ne Patricia efri ye omo so omuntem ati se 10 na efi ashwas nega ye nua ba oni the social media baby a wato asase kese wono so ene Lawrence eno so agiagu Ado Telamte woye footballer wono so ene Gloria omoso ekosi senche se wo hwe di na mebobọ na asankrofo nyina ye nkrofo anka omunsem wo bi o ombetimi ahwom yerenom enti ne ema ne na eni suban na ana ema no so no emema na fa ne se omutimi ye bibia ma ne enti no mutake advantage eye nyama bi a ensem fata na abro ma no so nti wo hwe se wontem ebetete afi ye nua be ma fa ne face ene Elizabeth Funny face nso ni Elizabeth wontem etiye Vanessa ba no so akoye nsem bebre ene yikura no oba foforo sanso enyem funny face ohwe kwan so obe wontafo ede ama no na afi edu kofi dodo na edin aye different eye ejako ono so ene Victoria adomako omso omuntem ati ensam nie enafom just because me boba be 12-13 kra ye wo abeku Santana nso ni magi eno so be ye nsem bebre Bishop Duncan Williams ene Francesca ono so enu kra na nsem bi ba se nkrofo bi ababo ntin kaze enamomo so na eye Francesca eja Duncan Williams na omo ye Ocortis but eno so ho nsem hihye ho no ma enche ye de beba besom mo e wo Attention TV so Jackie Appian so ni Peter Ajiman
Jakapia ene Peter Ajiman omo soso omo ntemu eteye afen soso kwabena nso ne yere nso so saa Obapa Christy ene Pastor Love Hammond she chezade na efa baabi a footballers wo musicians wo gospel both gospel and high life hip life cheze obi a hu wo actors nyina efrafra ena Juliet Ibrahim enso ne Kwa Joseph omo soso ayetwintwan na afi kwa kesin so ene Ann na afi de edi so nso ye John Mensah ene Henrietta Mensah omo soso etiti mu a sankrofo we no mu nyina so nye nkrofo bia obeka se eba eni wontem wono mu nyina so so ewo mma obi ho no ma eba ba ko obi ho amienu miensa enso so no nyina echi no awaregya ye eba nti yemisa ye ho se eden pa ne nam so na awaregya ye no etimi eba sa de che se na akoye se ye fin bi keke wo bia na opese wo gya aware so eye eje bi na ehihye eye afa ba ko nti na ma ne ba ne sa na ana se ye fa bi na ye wo mo fe minjindi nso se eye fa bi na ye wo mo fe ne mmom no e bia na wo ba no titi ye bia na asetene bi wonde be ma no ekomu no enye fedi agro na oba no so hwa entiti ya na asetene bi a be ma no so de ne femu no enye fedi agro hwe na nhwe na se bia ebetimi anam so ma ne nkwa ahwere na wo se adan na minjai aware no na mintimi entana se ma memma because aware wo hoi yemfa nko heaven ne mum ye nam so na ko heaven de kire se etoto na munsi yi ma wo ye obotene ne bra udi uhuni ede hye Kristo enmunyam gwa asase so na etimi bie kwan ama watimi akọ heaven enti no na ensem a efa divorce ho a mede be so mun eni na emum ehu behia esa abre nyina ye be hwe ni atoto nyame yie se ne be awaregya ye enti atese bebrisa se ma ni suban na enya ema monsesa se mbemma no so na enya ememma monsesa ede kire se enije odo enti ase ene odomu ahoden enti bi be sori ewo awarie mu odomu ama awarefo etimi atena acha ni nyina eye bema se bema ene ye abusua no eti enti wo se bema hwe na ye oneme bi ye na oba no nsumpo ene ye oneme bi ye a watenetene no esa no oneme pe bi a wo ye ni nti no oba no betena ase adwen se na ne me ye kra no bema iwonye me bone wo hwe me hwe pa eye de me pe nyina de ma me ehwe ne makama ma asumdwe be fi nti denti ena me nya ida me ye na me mamani enafom na wawe ensi bia ye pama enmunyam embem bunia ba ma me da ko ha ena me demu ebesie ne momo no na mesbigu screen so se wo hwe na se wo dwumedie bi na pese ebo ho de rede ma wa se dwa bi na wudie kra na ton sana freye wo de fa number ne mu ba ko na afei wo fra ye beje wo so ofel so ne ene wadi dwuma na wo so dwuma bi a wudie no etimi akoso pa yi ede amawo ha ena me demu ebesie me ma wo ene hwe